Ndabasuhuje mwese mudukurikira ku murongo wa Professor Muhigi Entertainment. Hariya ni kuri kaburimbo mubona iriya moto izamutse ni kuri kaburimbo ko yamaze hariya hirya. Aha ni mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera ahitwa Batima. Batima rero ni ahantu heza kuri kaburimbo mubona ikibanza cyacu ni iki ngiki ahazitiye gituruka hariya kikagera hano, ikibanza cyiza kinini kirimo inzu, ikibanza kiri mu miturire ahantu hatuwe. Iyi ni inzu y'abaturanyi, kaburimbo n'iriya nkuko nayiberetse. Izi inzu z'abaturanyi n'umuhanda uva kuri kaburimbo hariya ukigeraho. Reka tukinjiremo neza murebe ikibanza rero ngiki. Iyi nzu irimo kujya muri nguni ruguru hariya ukamanuka ukagera hano ndetse ugakomeza ukagera kuri ariya mazu ari hariya hirya uko uruzitiro ruje. Ahangaha rero ni miliyoni 8 zonyine ubundi ukegukana ikibanza cyiza kinini gutya kandi gikora kuri kaburimbo. Murakoze, nitwa Professor Muhigi, naho gutaha.